Bet aiziet nākamais tandem pārstāv pastotnieka Oliver Randalu pret Benediktas Čirba. So Lithuania against Estonia. Randalu leading really wide line there. Čirba going strong, trying to be as close as possible. Really good two drivers from Estonia and Lithuania battling it out really close. Čirba coming really close now to Randalu. Randalu doing a great lead run as well. And here both side by side to the last corner. Randalu and Čirba, what a run! Woo! What a run, Estonia against Lithuania. Jā, nu iespaidīgs brauciens Randalu pret Čirbu, divi arī pieredzējuši braucēji. Nu, pastīsimies vēlreiz atkārtojumā, redzam Randalu tur iemetienā Čirba arī īpaši tālu no viņa neatpaliek. Pēc tam neliela distance varbūt radās starp braucējiem, taču jebkurā gadījumā ļoti skatāms tandēms. Randalu arī tur plāti izbrauc un beigās arī pie pašas sienas pieslīd Randalu. Čirba arī viņi tur presē gandrīz vai durvīs. Gandrīz vai durvīs ielien Čirba, viņiem vēl otrs brauciens un attiecīgi uzvarētājs no šiem tiksies pret Kęstutis Kelpša. So the winner in this battle will fight against Kęstutis Kelpša in top 4. So we don't have much tandems left today here in Riga. Opening of the drifting season here in Latvia and Riga. A lot of nice battles today, a lot of surprises again, and of course, a lot of crashes. Nu, tūliņ tātad otrais brauciens. Pirmajā redzējām, kā Randalu ļoti labi nobrauc uz priekšu. Čirba arī ļoti skaisti beigās nosekoja. Tagad samainīšies vietām Čirba pa priekšu un Oliver Randalu sekos. Aiziet otrais brauciens. Aiziet Čirba pa priekšu, Randalu viņam seko, pievēršamies trasē, iemeties pirmajā līkumā, Čirba turpat arī Randalu, mēģina nosekot pēc iespējas tuvāk labā leņķī, nāk Čirba, kas par pārmetienu no Čirbas puses, Randalu arī nav īpaši tālu aiz viņa, vēl viens pārmetiens no abiem diviem braucējiem, jālien klāt ir Randalu, tikmēr Čirba gar pašu sienu turas, Benediktas Čirba un Randalu! Yeah, no comments to that amazing run. No comments, just shouting, right? Yeah. Wow, yeah, let's see what the drivers have to say, but what a nice ending by Benediktas Čirba. Let's take a look again on the replay. Yeah, Benediktas Čirba did a nice lead run throughout the whole track. Another transition right where he should be. And again, shout out to both drivers. Oliver Randalu and Benediktas Čirba. Just talking through some points of their run. And let's see who's the winner in this battle. Is it Benediktas Čirba or Oliver Randalu? Jā, nu gaidām šobrīd, paskatīsimies, kurš izcīnīs uzvaru. Nē, nu paskatīsies vēlreiz atkārtojumus. Mēģināšu varbūt aiziet noķert kādus pāris vārdus no braucējiem, kamēr viņi skatās. Protams, ka te diezgan skaļi tie izpūtēji. Nu, es teiktu, ka diezgan līdzīgi tas viss mums te izskatās trasē. Kaut kādos brīžos viens tuvāk, kaut kādos brīžos otrs. Bet, nu, iespaidīgs brauciens. Tiesnešiem ir ko apspriesties. Benediktas, your thoughts about the runs, how was it there? It's pretty much the same because I do a little bit mistake. Of course, Randalu do a little bit mistake. I don't know, we will see what judges to say. Oliver, how was it from your cockpit? How do you think the runs were? I think they were quite pretty even. I think both had little moments over there, but I think we had great fun. Yeah, we had also great fun with you guys. Amazing showing there, and let's wait for the judges. Jā, nu tur izskatījās, ka iespējams Čirbam bija labāks vadošais brauciens. Varbūt arī tuvāk nosakoja, bet tūlīt to noskaidrosim. That's all the official results are there. Benediktas Čirba wins this battle! Congratulations! Both of the drivers really happy. What a nice run by Oliver Randalu as well. Benediktas Čirba advancing to top 4 will have to fight against Kęstutis Kelpša.